Hungan inilis tapragas. Rana sana nanti apa tapragas. Nat kita sapraksinanin. Natim natin ay ilis kota niyarap rane patan. Kan muatan niyarap mamainta mo lilat. Yan menrafin kota kay ke muatan niyarap rana sana nanenepatan. Kan labin menrafin ko ato labin. Hungan tamol niya ay nenatuintan. Kan tamos maptuan mo leta mimlan. Kan mihang panlan mol tamenga. Hungan ranol keken yangin, kan tamol yerman ebatan ki alma mai ine. Tamol ilaw mo ki atunin e namengan rafin ralaw. Kan tol nalan au panikin kamati asya inungan. Kan e namengan ralaw kamatalatang inawiran e nanginan e namelinuan ilalungan. Tematuan ulan matorus panian kit. Kan setan tamosipan kampatan mama otun noneng itam ungen tamanihaw. Kan patan tamosipan kamirman kanin mentamun. Yan kami alnalan kita natamim kumutahulin mantatat kamuhen. Matataban atapam ratat suatap. Noon ulan taratu kita natamim kemutet mutuan isa wuhun. Kanuhun tahliara pilaw nasuman raitan. Natap na natamim kumutapos uhun. Matutol kaya kita natamim. Tasol kaya mamakitat kota ting isa uron. Matu uhun intasim matwatap. Kanota kaya mol nalpunan ranatam kotol nolan tarat. Henawarahan Uhun tato lapran alpakaw nonos mengan natamim o nalpunan ralat o tafangarat ralat. Suakit aupan tamaplan na tuwunan ra nalpakawan ra uhun narngunu Abraham. Abraham ini tamat watap. Kanuhun taman yagas kamin mama otol. Tayur kamin inoanol men itam okot sipenlan. Kan taman mamarha noanol men okot dapat taman pene maglagalitay ne mahaw men ne ay. Uhun tolgeke mamawataplan ma Abraham o tatapan ranang hatan o kap. Taman mamawatuah natin mosipan kamin tamen pene sacrifice. Kan Abraham tamhata tayo uhun kan molgeke mamaino tol ranang hatan. Matuenian tamle si Pernay mamotaru natin nangelo raya ramara tamanihaw. Nangelo tamoplan mama Abraham tadsain parianungan kan matol ranangatan. Kan Abraham tamoplan sip-sip kit itam ranapat tamagul paneneng. Kanin tamosipa sip-sip mol sacrifice lan kamungan tos namin natin. Kantol na lan ungan tamangadun Abraham mama Royu sip-sip onat mengakit o takay kememes mos na may etamim o ranolan ratman. Kanon yan kit ungun tapano si pa sacrifice itam tatuatap mamenangan o nolan ratman ranatamim. Kan sacrifice o tol suatap mamanatamim o kotwaman kolgitya hilatungan. Naora uhun tatangatin suakit idam o tapanwa mamain sacrifice tatuatap mamenangan o no sanalpunan ranolan ratman ranatamim yan natwintan.
Tamen pernah mama sip-sip tamos namanya ti Abraham, suahu ita mo tapanwa otos namanya tami mama ungin o tafel nolan ratmen ralat. Natami mnien kuatan mama suahu in Kristo, in otua mol namnu sacrifice mos natami mo tatalang pan menuungin. Waris nup tepat-tepat Kristo tapanair, yan men raungin kemotang hatin wir natem-natmen rana menghan. Yan Isaiah taman mama ranairan inotol pesen. Patan itam yarman tasyonan mem, otapakapakin atin kan milas. O kaunin mama in natuungin. Yan maika taman mama Kristo atay rabah tahun Bethlehem. Kan yan sakaraya taman mama in otasue tongki maliwak men Jerusalem. Kan taman men mama ran kit etamim o tapan yang hanin tuan enel mit kemermen. Yan Isaiah taman wak ra Kristo itam otua panol. Suahu itam iremer otahlipa in otam nusyarap nam nusantaur kamian ratmen. Kan molwir negin ratmen. Kan mamkireks netamim ya kalapus. Kan meniarap mamanian tenua mama iremer otos mengarhan menetamim. Kan pahu Kristo, enup 2000 tenuan ragis, yan kita mianar ngenu Yesu. Natamim nen digilatat mama in Kristo itam yan men kemotang hatin aupan. Leparian nokap, nangatan men kemotang hatin ne Kristo tamol leparian la nokap. Yesu in tabraksin yanam kito. Video tatang atu namengan ran, itam natamim nen kemotem en nganam telat, kan kemote terag senawar raungan. Nam sutie tenawo, nam nusantawi ra Yesu Kristo itam luk tamate. Teofilas, ya katerak satwa tabna trafin rana mengan ra Yesu Kristo. Natabna itam kamotaupan, kan natabna itam kamotwarising, mamo nakafin mitu natwa tabna parienan rana amnusan itam kamanragis. Enian menah, suahkit narunusisa okastas. Tataramara enitan men rafin harom. Kan ungin tamah libaran angelo, narungnu Gabriel, mamotos nang hatan kit matuan rapatan kit, narungnu Mary, itam yarman tasyonan mem. Kan angelo Gabriel, taman ipan kamin mama. Asang nan Mary. Ito inuhon na toltaur kamik. Kanina, iko nakapasin mo ng inatumkit. Kanmilas yarman, kano nakauninarngan mo Yesu. Oya karo malminulan, eseto na yarman. Narmuraungan o tuwa matanglam. Kanina, suwago na glas. O kaunin mo inatungan. Kan rahana ramaran o tatanglilan. Kan Mary tamen wahayam mama o tatang inkit Elizabeth. Itam in mun tinapakapakrags enasanan raungan. Elizabeth, Mary, yokit. Ungen tamol tawir kamik tapraksin betan men rafin. Kan otol tawir kam swagaku itamona kelas. Kan enian yemetorham nangatan. Kan swagaku enarpak tamangien maut. atan wiwi yaramara. Kan nikik tatangian puk o wungen yosmenga rahak. Kan royune matuen natamim rafin o kotan mama wungen tamol tawir kamio. Enian menah etam yasol haro musisa okastas. Tamah lau ki tatateng mamo akafin rafin etamim itam kotateng rafin ikenah. Tol nahlan etamim rafin kota kaike mo tatalang pen imalat meniken mamo okafin lat. Kan katerek senar ngilat enawar rakapman. Kenang atau sungin rags Mary mama in o tapana pen Joseph.
kan kami ayat miana bahenitan cutia tahun kit narngnu Bethlehem mamokos narngilau. Matoni mateka mama ilau kwa peligen, kan ilau kamu apulamah eni marha nat mengamen. Kene negale Bethlehem yolua ke sip-sip min kamuate miralat sip-sip min laben. Kanang elogi tamitara baulat. Kanang hangan asol raya ramara tamasanga bunilat. Abo hai Bethlehem, suau kita mair pauroyo. In Kristo ita mungin temen aupan mama, o tahliba o tamat, kanin iramara. Kamu taruh melin wahaya motuan mote Mary ne Joseph ne suagaku itam kamahlo bene pokes itam katangon benat menga menigen. Kan kamu tam syarap nang hatan mama yos mengah tamair pa. Nian suagaku tenus nian 8 kan kahiban kan kauni nerngen mama Yesu kan kialas mian apa Jerusalem eni maraungen. Etamim kita hikin nerngenu Simeon. Narmen rahungen tenan rakes kamin mama ote semisen meto arus in ote Mesaya. Yaramara, amol rofin ram nang hadan onan yagesen gamiyo. Kan royu ang haninyo mamaya gamiste en amelinuan. Ekimis en amelinuan meto inu en plan en nganem tak swakaku itam otos mengah natamim. Pas ungen otaudein hanauran gamitam lau. Nian Joseph ne Mary ilau kamiol nat menatarfinu itam lo raya ramara taman kan kamahali dalang penetau Nazaret imalalikan. Nian Yesu tunos Snoop 12 tamatoban Joseph ne Mary mahaluan Jerusalem o lafet ranuangeng oinan. Nian lafet tuno namnun kan rahan min kuno dadalang menawatuan imalatikan. Mato Yesu tamatatang ngam Jerusalem. Mato Joseph ne Mary kam siatunan. Betonian ilau kamasuemanin kan kami adalang muyamin yan Jerusalem. Kamuyamin yan kesel kan mo plan ni maraungan. Tatapula hilat yang atun men matataling inilat kan matatapolat o natamnat nen. Kan natamim rafin itam kamotatoin narmilatam yungbuk orahan itunan ni ran walpanan ang hatan men. Natuk, namaromol minulan itimlaw. Gitimlaw tamat pekik, at yang asin pekik. Natwe nga sinyo anaka, kasi atunan mama, yo ekakaike matling ni marharaktada. Kan Yesu tamatoban ilaw mahaluan apa Nazaret. Kan tamate patin kan ran inatengan tatoli angin. Kan ungin inatamim nigila tatangin amron. Inspirational films tamol video. Ra Genesis Project naliwakan yang namiangan Ra Yesu. Video utamiyete nawo namnusantaur itamluk tamate. Enian sisa Tiberias tamataramara enitan men rafin rarom kan Pontius Pilate in kapmen ranitan Judea. Kan Herod Antipas tamataramara apa hendan kalali. Kan Anas ne Kaifas ilau pris asolangan mil. Kan ungen tamo si penanghatan kit kam John apa hikin tarwan-arwan ikan. Kan tamion metanikin min rafin iwah karuan na ucotan tametam nusyarap ng hatanu. O taulini tamat terha tamat nolan ratmen. Kan kol poptay se tamat. Kan ungen o tafal ragis nolan ratmen ha tamat. Inda menang hatan rayanu ay saya itam temete enawar ha ungen mama. Swaki tatau na pahikin tarwan-arwanikin matan mama. Itamat o tola pena-pena o swatu prahayar mera. Kan motol rahan swatup tatwatup. Na pinhaw min rafin o kataunwir. Kan nitot menenarat min rafin o kosihaw. Kan suatu pe koe komen o kangat watupin.
Kan suatu bita minta para-para o kay ke kol tapia. Kan natamim rafin o kotem suatu pra ungen o nos menghay natamim. Itamat na ko tamay na may snake min. Kan man natamim kamo tatapah mama. Nakawitmati ako takay ke motol. O kamarham napan kayu. O sipan kit kem swaki di temran napan tiga. Kan o sipan angonan mesin kem swahu nengin tiga. Itam rahanosan manir hatakis temetapo chon mama. Nakau itmati ako takay motol. Otos mani itam tamena mamono kotos. Nakau itmati ako takay motol. Sotolan nanginan kam natami mamokotos sipna mani. Nikita mato takay ke mangyan ono satwa tupan na tawan rahatamat. Kanina mun. Kan natamina nikilata chon mama katain Kristo itam uhun taman mama otahlipa. Atau tamual pun ralat na talangan mama. Ya tol poptai si tamate nahau meto eta mim kita tua itam rahan sanana ninepatan taprak sinyo. Yol hawangan esamenan mamekwa yo slave kitrahan. Ino tol poptai si tamate narman raungan enengam. Inta tatul matep oneh menolan rahana tamima motorilat. Natam kotawir ne natam kotarat. Natam kotawir tato silat mato latuanu. Kanchon tambol baptai si Yesu. Kanar menrawungan tam spermatite. Liputan tamen panemak no ama pelaperi Yesu. Kano yahungan tam sepenene ngoinai matan mama. Ik na tikay kay. Kol kike pugik. Kaniki tangyan bukangan ronik. Nian Yesu tamol baptaislan. Ranup tamhen penetate. Narmen raungan tameryohe na mengan ran. Kaninian tam sepenen hauchotan. Kanarmen raungan tamanghat penenikin mama. Otu na bahikin tarwan arwanikin. Kaninian 40 sedan tamosipon osben kamin. Enian min rafina tamasangwanan. Kaninam nunian mena naumus tamuswirin. Kan setan tamanipan kamin mama. O maig na dungin. Anipan kam kabya lumutahulin mamul pretlan. No raungan tama. Natami mukol ko sa tatanganin ang wananam. Mato ko tatangin ang hatan min rafin raungan. Kan sedan tamit Yesu miana bahin dito tafamakit. Kan roy wangan na manam, tamang atunin ya kantri min rafin na natuintan. Iyo aklab ni nalmam. Naramaran en mapten min. Ni naudarhalat min rafin. Meto inunat na trafin at tatating en almak. Meto kami ikwa nakafaga niyo. Kanila trafin o kutwarham. No raungan tama. Afakam kamraham bayara maraungan. Kaninam. Walang rahana talangan. Kan sedan tamitin miana ba Jerusalem ena tuainima ba hilisangan enima raungan. O kamay na tuungin. Kan iwang uy kanung. Meto inuna raung datan mama. Ino taliban angelo menrahan o kutamo tiam hurik. O kutla sikilis en almilat mo nagsori na nalgam may kapyal. No raungan tama. Wakon sosipan kamraham bayara maraungan mamotol nat kit.
Kan Yesu teme Nasaret, igenah in teme pati kenaupan. Tawir, Tawir. Kaninian rasabat, temen ini marhan wafumenan, tamena mama tematol mihin nianmen. Kan tamatul mama otah finawa raungen, kan kemosiban nawa idam kamayu rayan wai saya. Narmun rawungan tetating lak mato inu temita punyo mamayakan yarap nan musentayur kam yan ratmen. Yaga kesilatu kota tinge kalapus. Yanganam tinapus min o kotih menat. Kan yakuan mukis nikin ratmen idam kota tinge nalmin natam ratmen. Kan menyarap mama nyan tinu aragis mama yaramera o tangatun rana uran kan mosmengan natamim. Roiwangan, nangatan mina tinatwa mo luboryanan lan. Tunuan barianan? Kota ma, mato Kristoam tutun nola ng hatan mina. Ono kotan kami o mama. Natinat mina hitam na molra kesilat apa kapenyom. Taur mama nakwa mol mun ilatu ikin imamikin. Beto luboryanan mama natami mokol kasot siyainan yan kit hitam tam sipen ilat. Enang hatan mina, Yesu tamolap mama in Kristo. Mato natam Nasaret kamotapasin. Kan kamotarwa pagkatul mo tas kalam Yesu, mo tilas mo tititaon mo to na pweh lagyakis enakalitaon mo katarakin yarap. Mato Yesu tamaliwa kamyet ilungin nilat minatuan. Kan may wayim mo na pweh kapaneam, taon kit man rakalali. Enian mina natam Rom kamotalwangan ni natam Israel, motolwin elat motaramerelat. Kan natam Israel kamotol gegebek mama Kristo otua magkasilat, mo sirat enal minatam Rom. Simon Peter in etamim kit rani wenam, kan Yesu tamataparon mama. Odu yarapot. Tuan hiluwa mesin. Tauram. Kan manin etamim kamoto akatul ketelaulan mama ukota to nangatan raungan. Kan Yesu temata pelhepot matang atun etamim. Suhamil kayu kami anak po yani maraungin. Mamo kofak. Kitin farasi. Kan kit ini tem tatos mani ratakis. Kan farasi temetun matafak matan mama. Ungin, jangan tangyo lama to inu isolan olan ratmen, temen ina temim tepot. Kan yo isolan mama suha, etem tatos mani ratakis. Yatol fasting, kan musibin ragman imasin, meto etem tatos mani ratakis. Inta adul banisau, kan metaulis, masasiparan eneniay mafak, kan nekinta titangit matasak, matat managlan matan mama. Ungin, yo etem tarat, asa gitu nyo. Etem ratakis, rana menghan o tatuwato penanganam tuhmin, meto farasi ta solmihinan. Meto inu etemi mitam otla siparatupin, ungin otla sihaw. Meto etemi mitam tatasiyawatupin, ungin otla sipar. O tasua kodo na palokamnum. Kano taragin ratamat net mamona kotos namnen. Edam yasol, lapan it mate motal kutu ko natu. Mato emasuto sa nam kitni. Mato ignanan mamokotwen,
Kan tolalan, pas kotwen mun. James, John. James, John, wayam roy wastu itemat. Kan kamuyam utam kipenam epot karan mil kur morio henam. Iwah karam pot mil katuam. Nyan Simon Peter tendetunatu itam Yesu tamol kan tamanipan kamin enisiayan matan mama. Yara mara. Wani sauronyo madoinu yo yol tafangarat. Asanganan. Roy wa matuen, iko nagyuban na tamim. Oto aronyo, muda torhak nangatan, kanono kotos na miyangan. Royu, uhungan tatating iwak rotamat, kano ko na planan. Ote ang asinin, kano tafa kamin. Itamat itam nakato nolan ratmen, o tapos nolan ratmen, nenatalingan ratmen ratamat. Ote taling pamuno ratamat ungin. Ino tasakitu ni tamat, kan mahfal rakaswayam nolan ratmen ratamat. Oto nolan mina, kano nakotating inangyan ni namalinuan. Caira su etam yasol kit rani maran wafumanan intama. Yesu, ya kata kageroni guna nakasih dua hak betana kaku. Asa gidunin, hanu telefon kan tata misbuk. Bawahayam. Cairas kasih, natin betana kaku tenem sagas. Asal yamtan yang atun. Asanganan, hada tamlak, kanino tawirmun. Enian Yesu tama metarapa eni maraswaha, etami mirafin kota sakafama, wata uno petana kakua. Asasakan. Petana kaku inta semisan, inta tabulam. Petana kaku. Atul. Kan Yesu teman kamilat mama. Osi penat kitun, kano naswan nyara pun natim nukam swakit. Waris ngin natim menu. Yesu temem swahki idam tatos mani ratages narngenu lifai. Tata pelahigin kata tau tagesigen. Warisingin yo, miwa rahake tamim.
Kan Yesu teme na pahili siya nito at mamotafak. Kanin tamatatang matafakamungan enianah matorustian. Kantanian, tamaunin rahan minadami mamokoto akem. Kantametabun ragas 12 maunin nerngilat mama aposal men. Aposal kit nerngenu Simon, itam Yesu tamaunin nerngenwi mama Pita. Kitmen nerngenu Andrew, pia Pita. Aposal menen tol minulan, James. Ni John, ni Philip, ni Bartholomew, ni Matthew, ni Thomas, ni James na de Alphaeus, ni Simon u kataunin mamaselot, tada tulas kasa ko kantrirahan, ni Judas na de James, ni Judas Iskariot itam tamang hanin ben Yesu kamarhan men tegemirmen. Kan Yesu tamani ben kamarhan menetami mama. Itamatu yan ratmen, otangien. Itamata tamim raungen. Itamat itam na mustatus itamata royu, otangien. Onokotan mama, awah tamen. Itamat itam na kota saka royu, otangien. Onokotala. Kan yana tamim kote tahu itamat meto inu nokota tapayo. Nati itamim. Kan itamat rahakmen, otangien. Meto inu meto wanasol ratamat tatateng apohe enengo eneai. Tepulat men kamoto nolan kitiham, kamien men au baniken. Eta merhan au tete po temata kaige kamian ratkit mama oda taurhan kaun. Rak Rafin mani. Rafin, tesama nana. Nahman oto atamat itam ratamat na uta tiap patroyu. Notos rags nangin en Rafin itam onokotos. Kasi, naman nasol oto atamat itam nokota alharoyu meto inu napanotah sakangan. Kasi otomat niya natamim kodla si panar ng tamat meto inu, tepulat men kamodla si parmi nar ngayon aywa men awanigan. Meto ekan kami tamat itam nakota talingin mo ditun mama. Nakota kay motol kay ratamat kemirmen, kan motol taur kam natam kodet hawi tamat. Kan niya natamim kod hawi yarum sini tamat, o motol tarat kami tamat, meto onokota fa kolat. Oka maswah kita atem dekapum. Kana hawin pen dekapum kit mentiam. Oka maswah kita atlas ramkot. Kana tulmate pono sipen munan ramsot. O sipenat naka kami etami mitem tatiasein ronik. Kan etami mitem tamo samne natimnat. Apa sam? Setapa hinan. Kano tol taur kam natamim Rafin en olan men Rafin itam nokotol gaike mo natamim okotol mihin kami tamat. O kamo nokotol gaike am natamenu itam kotol gaike tamat, nikitamatet mama okot la sibari tamatron. Kap natam ratmen ilatmen kotol taur kami latmen. Kan motol gaike ilatmen. Kan okamo nokotolam taur kam natamena itam kotol taur kami tamat. Nikitamatet mo kla sibari tamatron. Kap natam rat ilatmen kotol lam nat kitiham. Kana tamim niyan kamutan mama. Tamahro mikpatan rata. Mahro manghat kamin. Tarat.
Meto onokol ke ram te kemermen kan molteur kamilat kan mateng hani na temna tidam komotos momo o sotalbunan. Oko monatol nahlan kan ram na tawa nasol tateng kan nakatuan na tuhungen ilisangan. Meto inu intatol teur kam netem ratmen itam kosotan tangki oron. Asagitu netamim tamena momo ram tata tasagitu netamim. Kesenan nolan raha etami mama intarat. Kan pas kesenan raham nolan mama intarat. Kesenan maswaki to takaike mosnalbunan o tafangarat kitraham. Pas kesenan mama I ko nakaike mosnalbunan o tafangarat kitraham. Aluin nolan rat raha etami mitam tamol kamik. Kan pas kaluin nolan rat raham. Awite kan mahanal mom kam natamim pas kosibna natimnat kamik. O kama nalosibn tepo tonan mesin. O kosibna tepo tonan mesin kamik. Inganam tinapus ko tasita ng inganam tinapus kitmun kasi o kaya yung panino ako milasol. Pero nakatanisip noon masin itam tatuin ng anam tupiyam. Meto nagim tasatan ng asol itam tatatingin ng anam tam. Patangwal kita ang atafama mama. Pasung no tol tayo kan patan itam tame makinik kan mapinahinik. Kanuhung atol tayo taprakis kamilado kota to mo atol ranangatan. Yokol kay mo yakatun suahu. Nagimdat mo in Kristo in damuhun daman mo dahli pa? Kan farisigit naringun usay man tamatapo Yesu mama otuan mangwan nirhanima. Kan Yesu tamuan latwanu. Muan enibang no anima matapolah mama otangwan. Kan patan ki traswat tamua. Kan tamim kemutan iban kamilat men mama taro patanah tamua ikenu. Naga tatol. Kan farisiu tameh menata, kan tata natap enegin mama. Suha sana mo inian kit. O ka mawungan tamali paparian, kan okol in tametunam nolan rapatana in tam tatik nalkan. Mama inyol tafangarat. Simon, ekatun patano, pasi kanat kit. Suha kayo kamyol kaun, kit atos 500, kit atos 50. Niyan ilaw kung marunong si pananitain, kan yaramara tama. Wapasam na albunan mani, kan suamilu in paruan lan otol keke pekiara merah. Nagigtat mo edamu itam tamos mani tebot. Man parian. Yan ni may mamikin. Kan suspaman hauki to naik wasan inalkak. Meto patanu, tamaw nalkak na huwin amtin, mahfalin anun. Na masolan nam tatin ki terhanol keken. Meto patanu, nolan rahan tatangatun mo matol keke pekyo. Na masawan rakapa ho elon masini. Meto patanu, tamawnal ka kesan tau nam tentiagis. Nolan mina itam tatol, kota ngatun mo matol ke kepikyo, meto inu enafal ragis rahan tafanga ratmen, itam tepat. Meto niyan yato si ragis tafanga raha etamim noan masin, kan rahanol keke natya ka kuamronyo. Enafal rag sham tafangarat min. Ungan tamos mengahig meto inu nam hata talak. Pas na malinu tating ronik. Kana tamim nian kotan kamilat min mama. Etamim nakah hitam tatan mama tato sirag stafangar hana tamim. Kan Yesu taliok matuan tahun menen, matam nu syarap namnu santawir hana ramaran raungen. Kan 12 apostol menrahan kamu atatoban. Nene petan menen inu aubaniken Yesu temang harap narmenrat elat. Mary ukatan mama Magdala. Joanna patangol ratsusa itam in tatarmara enimar ha King Herod Antipas. Ne Susana.
Enian menah King Herod Antipas tamitirek petangwal rapian. Kan John Baptist tamahain ron. Kan Herod tamlesipan John e kalabus. Kan tamim racon kamotanipan kamin natrafin itam Yesu tamolilat. Natamimnen kamotsipanet awununain madlas idam tamemiskit. In natinaw dalamuskit no an kitsham. Kanian Yesu tamim naw dalamusa in damasakitun bek. Kan tamben mekpet manipan mama. Eta malua atul. Kan itam tamimis tinamenga minatul. Kan Yesu tamosipan kamran mama. Unakian mu miara mera mutapahron mama. Kamai Kristo ita mutapanwa. O meta kota sipen o itam pesen kitmen. Kanian suahmil kamu ya Yesu, kamu niban kamin mama. Yar mara. John Baptist tol keke mama o tutul mama. Kamu i Kristo ita mo tapanwa o mata e kota sipen o eta busen gitmen. Ya talingyan mo ni bagam John na itam no moto kan muem. Natam nang andila tapus kno atablanat. Kan natamim itam nalgilatarat kno atotawur kan munataliwak. Wuhun atotawur kam natamim itam kasrotamen eralat hadatan lak or hak nolan. Namani natamim tepat kamot sipen tahun men tepat moto awa Yesu. Nian kamoto amotatul kitalaulan kan tamuh ni mananghatan kamilat. Swaki tamen mataragi nukutiwi tatasa sapohe na sumanrahan. Kanen ko sa sesuatu kan warising natamim kotwa kaliwaklan. Kan maningmen kotwa motunra kisilat. Kan nukutinin ko sa senisip non masin itam kopyal haulan. Nian kotawya kan motauke auke meto inun haute kala haulan. Kan nukutinin ko sa senikinal kosik. Warising kanal kosik tatu-atu palan meto arus kotumis. Kan nukutinin ko sa spenin abtenur. Motawya moto inola tepa-tepa tamene 100. Yara mara. Taro nakatangat kam na dami meni mananghatan men. Hungan tineng hanin mama. Itamato nakotutu natan yon rahana ramaran rahan. Meto yatanghat kamilat en huani mananghatan menang mama. Okotem. Meto kotaruru, kan okotato, meto kol kasotutunan. Lupaten ni manang hatan utol minulan. Nukutiwit, yun unang hatan raungin. Nukutin men itam kuasa sesuatu, inu tamen pene natami itam kuasa to nangatan raungan. Meto setan tato sirakis mama okasotan anu pohrianan lan. Kan hungun ta sos mengani lat. Kan nukutin kit menu tamen pene natami itam kuasa to nangatan raungan. Kan gila tangian ron. Meto no kelata sai waiwan isau. Kan kota ate en yana kwa kram. Meto niana ratan tua kan kota apos. Kan nukutin kit men tamen pene natami itam kuasa to nangatan raungan. Meto natin na tamen emani tatatu-atu pene mengan relat. Kan relat na mengan tasoy na nata urkit. Meto nukutin itam tasas pene neptan tawur. Inu tamen pene natami itam kuasa to motaskalam nangatan raungan. Motalkut moatwen kan motoy na mengan tawur. Pasatasya pene lait kan metai pene besin. Kap, kasolminan. Kada tu perlait mo manatami mo kotih menatlan. Kane nolan kit yah menam, oka mo swaki tatalwaingin at kit. Meto hungun na tolapin. Nangatan u itam nakata to, o tatalingin ur. Etam itam tinatun rakis napuatan nangatan rahak. Iin titunong santah munmun. Meto etam itam tasitunan. Iin otam karapanenat itam nagintatat mamatatos. Ramama ne puyamen ila tapay luwa kota tul mama okotemik. Ila itam kuasa to nangatan raungan kan mo topen. Ila tun rahak men.
Yan kit Yesu tamaniban kamrahan menatami mama. Pos koto na buah entaniban eleku. Kan kamotatiban epot motiuniwan motiet. Yan pot tinatayu kan Yesu tamion mabul. Kan rahan menatamim kamotang hayre Yesu kan motama. Hey, edam yasol. Air tau kau temis royu, nau tadaran pang napot. Yuah kerampo ada tamnum, edam yasol os mena hitat. Kan Yesu tamair mangat manihaw na matang ni piyaw-piyaw asolmen. Kan na matang turahlalmen. Kan tinamalino. Tahro, rata macian hatatan. Kanilat kamotua kiatarapar hanatam kerasa ikan. Ina hentaniban eleku. Kan kamotua rapahipar. Yan Yesu tamiwar. Kanamun etamim kita hikin tamiwamem. Suahu narmenratun kota tenglan. Yesu, nadungan nilisangan, nakamo nagaroyo. Hawi, yata taparonik. Mamo nasolan alvin nasol kit kamiyo. Narngam pa. Mani na tamim tebot. O nasaliban na ni temat. Ano pang indam nanon ka tapinap. Uy, manal punan. Yang ani ni temat, yoko to niya bugas mena. Kan Yesu tamang haninilat kodon. Kan armenrat menu kamote de swahun. Moto ne bugasmen. Kan bugasmen ila trafin kamotayu motayu ikan tagula kuligan. Kan motet pen elek motamnum. Hotelin pa. Yan natam kotangon bugasmen kamotem natu. Kamotet motang moton motang atafamah mama. Hoja diganu. Hotangam. Hota tiban epot. Moja diganu. Hotangam. Mato swahu itam narmenratmen kamotet lan tama. Ya kan to binay igan men rafin. Awi, pas segam na gitat. Italing matu ni mami kan. Nuen menyarap natin nati tamuhin tamol kamik. Kan Yesu tami terhanun mo tetrak sena tamim. Moto na pahe taon pesen kitmun narngunu pet saita. Nato enya na tamim kamoto to namnusan mama Yesu tenua kan kamoto amo tuaris nginilat. Kan enhaiban iwa korona binapan natamim tuala fra Yesu kamoto aron muatan mama. Yara mara,
Ali pa na tamim rafin ko ato na pala to numen. Mamokote nga sinangonan. Ne ikin tawir kit hanapulan. Madoy nu ikinu kota anikan royu in lemanan. Natamim tepa tahikin. Waka mo akafin na manam kanila trafin 5,000. Ita matam, ano ko tango na tamin na? Ito mati kata sampret 5 ni nam kayu. Kan Yesu tamos pereta 5 nenam kayu. Mas pereniai kan matafaka mungen wanangonan. Ratimat yara meraungin. Thank you asol mo manakato sipa ng itimat nangonan. Kan tamim rafin kamu tangon mo donar belatasis. Kan kamu tapas mus-musin angonan. Kan kamu taipan katem asol ila 12 idam kamu tarkarur. Kan yan git Yesu nerhan minam kotateng. Kan Yesu tatafakam ungen. Kan tamiwa orahan min matatapohlat mama. Natamim kotang hati niyo mama yopa. Nen kotan mama John Baptist. Kanen kotan mama ikian Elijah. Kanen kotan mama ikian gitrahungen awaniken. Itam dana mengamen. Meto itamat na kota mapahuyo. I Kristo idam ungen daman memuat alipa. Asotan nyara po ng hatan na kam natamim. Meto inuyo nati etamim. O yakato na hamen natim natiyabot. O ko tapos yo kan mo toham nuyo kan ekemis. Meto niyan idam tatol kesilan. Ungen otol ya kami yang hamun enemisan. Kan Yesu tamanipan kam natamim nen mama. Wala to bayo, mo to arhak man natamim. Ya ramara, ya kata banik. Madopas ya ketaling ban muni magi kan mawet bin hak natamim. Eta mutol keke mo to ar mo risinginyo. Ino ta keke maluin atapin. Kanenian rafin ino ta keke melashan ng galwaw mo risinginyo. Meto ino etamim itam tol keke mo otos mengarhana mengan ena tuintanu. Kano take herhana mengan lilin. Meto etami mitam otim sonar ngak kanin otos na mengan lilin. Oka maswaki tatos rafin natim na terhana tuintanu. Kan otim misron, yin otilas natur naka. Oka mana taulisin yo mataulisin merhak ngatan. Kana ti etami mo taulisin munik en yan itamin otatua en epotan hang en sanan ran. Meto yatan deporian mama. Itamat nen itam nakota tulu ikunu. Warising na panotimis, meto nakotaupan motif na rameran raungin. Warising enang hatanar ha Yesu, kan iwah kernian tenua menuen ragis, kan Yesu tamit pita ne John, ne James, kamoto na pahili senetot mama okotafa kamungan.
Kaninian in tamatafak kan ran kaba tenua menol pesen. Kenapa ran tenua menarwan mata betebet. Kanamun Moses ni Elijah kamutarapa motul matalangati lal Yesu. Kanahanghangan asol kita masya metelaw-elaw. Kan katalangati ni misan ra Yesu opas Jerusalem hitam tatatapan alpakawan raungan. Kan pita tamatanghatap na benam, tasitunan mamananghatanaka intatan, matan mama. Yaramara. Teur mo itimahal at lahatong ugunu. Pas siya kalilagan makain kesel. Ram kit, kan Ramoses kit, kan Elijah kit. Kan kamu tutunaw yaswah kit, tamsipan inimal na buah, tama. Inu natig idam iyo emitabun. Halat taling inur. Yan Yesu tamsipan ilis yanitot, may wayo pa. Swah kit, tamaw ni na fama, mama. Yang atun awi yakatakay ke kamik asitu erhak swaka ku Yerman. Yang atun inonan yoen kitjaham. Nian tepot nar menrat kita tualan. Kani metap horham menetami momokotah nyarap nar menratu. Meto okol kesotah nyarapan. Ito mata tem royu ni, rata mata hata tenteka. Kan rata mata talengan satu atapan. Oya kataten kita admin ita mat nyan kuya. Itna tem aikenu. Kan Yesu tamanghatas kasa kam nar menratun. Kan mangharap nan menratiet. Kan mol swaka kutaur. Nian kit nian Yesu tamol namnun ran nafakan kan ran kit etamim tamatapahron mama. Yaramara, ang atun di mati suatu pranafakan. Tamuin banyak con tamang atun mihin rahan men. Ono kotan mama. Tata ungin nar ngamilisangan. Pos na tamim ko chainik. Pos ham na ramaran tu amating. Usipan angonan kami temat yan rafin. Kenafal rek sa temat nolan ratmen. Meto inu itemat ya kotarwin nolan ratmen hana tamim itam komotol kami temat. Kan esenghainen ya kotuan ikin itam mata ya kotakia motol tefangarat. Meto osirek si temat inal misetan. Oya tapohin kamu ngono natemnat. Kano to sipna kami tamat. Kano te ngasin. Kano ono kotem. Kano tahto. Kanto te ro tamat. Ya kanalan meto inu natamim rafin itam ko tapohin kano kotos. Kana tamnu itam ko te ngasin. Kano kotem. Kana tam itam ko tahto. Kanto te ro lat. Itamat tatamen. Itamat kit. Nyana den tatapohinam. Meto in tatos sibasinaik. Kap. Natap na pen itamat natam na kotarat. Meto na katos siban natam naturmen. Kam na itamat men. Meto tatahungan apo he nengo enyai. Nolan rahan intay rupik. Kano parianan.
Hino to sipnan armun rahan kam neta menu itam kota tapahin ron. Tonalan sotalingin pukan natim nat rahana mengan ratamat mamono kotunaka. Kano kotuan ini natim nat naka. Sotalingin pukan meto inu na mengan ratamat aproxinangona ne napen min. Wata plantu meneng min. Ilak sota suman. Kano sota ulakan. Kan relat ni marhanangon nantika. Meto uhungan tatangwan ilat. Meto uhungan tol kaya kita mata aproxin meneng min. Nakita mata at mamarata mata talingin pukan tutunolan rata mata mengan tata fuma. Kap. Meto kamo na sotutunan nola nata ka kukit tolalan. Tehro nakata talingin pug natin nat pusin-pusin menena mengan rata mat. Nakita mata tunolan ranang uneng menitam kotangwan. Kasotoluakan masotahlan relat napan. Aw panikan napan raking Solomon tayur pekangan. Meto kasotayuran tapraksi nang uneng men. Nang uneng men kota tul rahanian kicaham. Meto uhungan tato lilat kota urangan. Kanuhungan otih meri tamat. Ratamat nahatan inat caka kuam. Meto natam na peninta kakuanganam. Tamanya musin maklakal. Kano kota tunanan kam nangunengan mama. Batupik. Kan mian miyung penapaitai. Kanungu otolaw yatamat. Sinian kit Yesu teman kemerahan menetami mama. Nah manasol tatua etami midam tata osipen kam netami mama otonolan rat. Bungun otonal nasol kamin itam otas kasik tapraksino kama kametupen kapiel kit enentau. Kan karakin penapa hitai lokam no momotamnum. Meran rahungan intaman nenaka. Intaman penenana begitam natjakaku. Kan suaki tamilas maferan asuman. Kan ukutin tawia menoliangin. Kan meneng ilismin kotwa motol pani malat enalmin min. Meto ilat nin kota ruruhan hatan. Daro na kotangwan kalham. Idamat na damim idam kotos mani ratakis. Nenetam nol tafangarat. Yo emeswaman umay kauni netam itam kuno tatwate pura kesenangan tuhun. Meto emang umay kauni netam kota rat mo kota ulin ralat na talengan onolan ratmin. Angati na ramaran raung gam temat. Asotangan an rahak min meto inu. Tata ratamat nakintangian puk momo ono kota tengahni na ramaran rahan. Kan ino tiah meri tamat. Oto salamin ratamat natem natmin. Kan motosi pemanilan kam yan ratmin. Kan ono kota lobe naturmin apohe enengo eneai. Barianan ikin perluan ratamat natem naturmin kota mahlikan. Kan ikitamat ota kaike matas natem natmin na ikinah. Kan Yesu tamo plan patan kit itam narmen rata tatenglan enub 18. Kan tatol mama mentan tata fayu enian rafin. Kan mesatula tuatapan. Patan, yo yata kisrak sham numisan. Kol tasas kalimunanik. Yatan uyuhin, tamol wiryo, rahak nemisan tamuka. Meto etam yasol rani maran wafumenan naging tamahma. Yatamis nup 18 meto enair, yatan uyuhin. Nyan sigs ratamat onoluakan. Nakoy tunuaman enian mina mamain otolur itamatlan. Meto enian rasabat o na sutuamanlan. Raham nanantawir, meto nakim tam kemik. Enian rasabat, kan ate kisram bulik masing muan matatanim na wakap. Awa. Meto patana inonol git rahay Abraham. Itam setan tamali sonu 18. Tatwate po mama iyo kakaike mukis kan mosme ngahin enian rasabat.
Yan Yesu tinataliwag matuen kan etam yasol kita manipan kamin mama. Yang atun ike tamtar o ekol naka mama ekos na mengan lilen. Taro nakatan mama iyo etam taur. Wungana mintaur. Ik na getu nangatan raungan. Asaklain patan busin. Asamnuan etamim. Asaklain natimnat. Asayuan yakot. Isyain ramama ne tata. Emol natin nato finu. Nyane mataka kumatarus paurayu. Nat kitjam haikin. Yuan mosalumi nauten rafin ram. Kan mosman ilan yuan mosipan kamian ratmen. Kan ma morisingin yo mama ik rake damim. Tiagis mamaka watuen panene pangnitel. Meta tiagis pekangen, mama etam ranau te tepot, watuen matengah ngin ramaran raungin. Meto baha tamen mama ino tos na mengana. Natem nati tam tiagis, kona tamim kosotolan, meto ungin te dunolan. Onanghan ramaran raungin tua. Ramaran raungin o taswaman mama natamim o kotim enanganam telat. Kan etamim teka itam otan mama. Asipa mem inua o asipa mem inapa. Meto inu na ramaran raungan tenuaragis metatengen kita mat. Nyanmen kotwa itam itamat ono kotol keike momo ono kotem nyanmen rahana tietamim. Meto okol sotehman. Meto inu enyan yo na tietamim ekwalan. Ino tamuin penen nepitan itam tatepit kan metasinga punya ikan tamim rafin ko ataplan moditun. Meto aupan yo ekakaike meto nahman tepot. Karena tem kota teng royu, ilat o kota hulin montalat mota aposyo. Kasanan memanasanan ralo tamuka, nangatan men rafin rahan kota teng. Tabrak sinyai ni natuintan, au panikin yan men eking mentepot. Komotol kekepe ngomokote motato natim itam itamat na okote motato. Meto kamasote mem sotaton. Oya karon minulamos na menghan lilin. Lo Ramosis, nepatin kamik. O nakaige mol gege yaramaraungin ram, enegim rafin, ni na menghan, ni na sananan, ni na talingan rafin ram, kan mol gege igminen tamuin banam monokol gege atubik. Awa, ol nalan, kanon akos na menghan lilin. Meto pa menu ilatio menen. Swakit tamiat Jerusalem aluak matu na po Jericho. Kan swatup. Yaklah menen ka motas kalem. Motoh kalau temisia mata mele swatup. Kan kotang motapos. Kan tapaura. Friski ta tap swatup matua. Metonia ta mobla suha. Tamaliwak mawilakin matuen. Kan lifai tetap swatup ma. Nia ta mobla suha ta tamel. Hinta molam nat kitya mun mawilakin. Meto etamim kitmun ra Samaria. Itam kuatol de kemerilat na tam Israel. Ini mun tetap suatu buah matua. Kan mau plan suatu atamel. Nian tam mau plan. Nikin tam mahmaron. Kan tamion mahfal ranu mangemen. Malpin urilat. Kan belas suham yang apa hotel mati mur. Kan kamen laungin. Hinta musipan moninen kami tam yasol rah hotel. Mani pen mau mati mur suahu. Irham na talengan. Suami lala, nagitu mama hilal pah tamol tamen mama inin kit. Itami mitam damasagitun suaha. Ita, iku mol mun tamen bana mama suaha tamol mihine. Kan pos suakala ko aronyo. Meto inu na ramaran raungan in rana tem ko tamen in suakala menu. Oka maswaki tol keke mama inotua matengah in ramaran raungan. Kanin taike mwa tamen suakaku. O kamu swakit, naging tangyan no moto swaka kukid meh murenar ngak. Kan tatosyo. Kan itam tatosyo, tatosungan itam tamahlipayo. Yan Yesu tatu ayu wakro tau na Jericho, inganam tinabus kita ikin tata pala enekali suatu. Hey, nakakatol. Yesu apa? Etam Nazaret. Tetalo ke suatu.
Yesu! 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 May King David! Asakito niyo! Nakauna kol kay mo mayo kol kamik. Ekol kay mo kair memnat. Air memnat. Ram na tan tamolur nganam tam. Tair menatemnat. Leparianan, tair menatemnat. Kata bibiungan. Kanian Yesu tamaliok madun Jerusalem kanimani na tamim kamutu aron. Kamutu tapa mama ino tangatun suatu pranos mengan na ramaran raungan kamilat. Kani tahun ceriko suaki taikin narngun usakias. Ina dami asolki terana dam ko atos mani ratakes. Kan rana uta tepat. Kanin tolgege mo ota plantu mama Yesu in pah. Mato taruru na planan mato inu inati waker. Kanin tamay waupan men may wenengkit mama otitu na planan Yesu nian ino tu apa ikina. Sakias. Ay wai. Mato inu roy kay ke me mateng apa ram ni ma. Rag ni mo. Ada telengin tu. Ekor hak nat moliel kayu. Kitrahak kan kite ko siban kamian ratman. Kana adnat ita me maglay no swakit o ekal pun mau kuet. Royu ungen dinos menga ragesik ner hamen. Meto inu yikmen. Natahate ungen. Kan yo nati etamim. Emang me kiamui natamim itam kota luwe kan mos menga hilat. Wata talingin tu. Royu kota na pailis Jerusalem. Kan natmnat men itam yen men raungin aupon kamotan lag nati etamim. Ilat okotwa ko lubarian lan. Natamim okoteng hanin penyo enal meliahiluwa men. Kan natamim okotang hat motalasan lag. Motohyo, motol na ulisan kamiyo, kan motang apuisyo, motang henupatik, kan okalisyo, kan kohamnuyo. Meto inian tatol kesilan, ya kami yang amun. Kan Yesu tamaliok maupun maduan Jerusalem. Kana dami merafin rani kila tatangin. Mo tanga tafam muatan mama. Yara marauhing tatating ilau kingu tatu ayanarng. Meto farisi minen itam kemota tengahikin kemota nipan kamin mama. Yang atun, anihaw ramen na dami mo kota kumno lilat. O kaman na taminu kusutangatan. Kan kapial minu ilato kotangat afuma.
Kan yan Yesu tama iwakir tamem tauna Jerusalem. Kan tama sa kona tamen haigna. Itamat na tam Jerusalem. Nakotaru na tam nati tam tatas pa na malinuan royo. Kanin yan mini tam tatwa tamat. Ratamat ke mermen o kotwa motarakan rafin imamene taun ratamat. Kano kotoham nu itamat rafin temblin swakalam ratamat. Natamnat rafin o tatwa meto inu itamat na motarurun yan itamungin tamwa mama ino tos menga itamatlan. Kan Yesu tamen ni maraung na ba Jerusalem. Natamim kumutol ni maraung tenua ikin ramaget. Kotos nam tenat mengah menikin, kotol ceni semanikin, meto tenes asiman mama ikin ranafakan kemuhan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nawaraungin tama, rak ni marhana fakan, meto itamat notol tenua ini marhayak lamin. Medong wana tamim tiapat ko daunin mamain kingkit. Kingkit o? In king rayan radman. Nini bitar meraswatip. Ni aklaman. King minulan ko atwa moatiat man. Kana tamim ko taluin ilat. Kapa? Namani na tamim ko atwa risingin. Motor kaya begin. Kan kawatan mamain kingkit. Pasya kanatu kami tamat. O kamaswaw atarak na malinuan uikanun. Kanitamat o notos narapanan ron. Kamna ka tatan porian. Ko takai ke mo tato singin itam kalaliu. Kenapa ini maraungin? Yesu tamem na utal miskit. Yan rat tamay ban mani kayu amay pokas ramani. Nuparianan. Mani tempetan utamay pen. Hinta prasin rana tamim rafin. Meto inu kumotai pemaninen. Meto relati apa tapaikin. Meto na utah lumusu itam yan rat parian. Temusipan rafin ran mani. Kan teka menhaikin. Antu kami temat, mama pah temeng haninik. Mama nakatol natem natmena. Kan pah temeng hanine potana. Ono kotan tu. Pah temeng hanine potan kamchon mama ino tol poptai sina tamim. Wungen o tamimam. Okuan naka. O kam makuan mama ungun temeng hanin. Kan otan mama. Meto tahro na sotanan nubuhrin na nechon. Meto kam makuan man na tamimam. Kano ko tat kilawe kapiel. Meto inu kinatan machon in git. Idim lawi satunan mama pah temeng hanin. Kan ko yasanan mama pah temeng hanin ne potan kamiyo mama yakol natem natmenu. Kan Yesu tamuah ni manang hatan kit kam natami mama. Ita mi asol kita mo fenol ukrep en asuma asol rahan. Kan temah pen asumanu en elmen natamim nen. Momo kotol waklan. Kan moto super mesin kamin.
kan temi na po henap tan busin kit matating minos niyan tebot kan yan krep kuno te marang etam ya sol te mahliban rahan kit yo luak mo otuan mos rahan mesin krep meto na tamene na sumon ko motatul motahti yo luaka kan motahliban tayi wo mo mitaling etam ya sol te mahliban rahan yo luak mun en mun meto ilat ko motolam nat kit ham kan etam ya sol tama o ya kol na karoyu terum ya kahliban na tikat watu itam ya kol gekebuk o ko mona ka ilato ko siain kan ta mahliban meto niya na tamina kamutiem kamutan mama nanti etam ya sol ilaw inta tua pos ko tun moto hamnu kan kita to kotos na sumanu rahan memeratat kan kamutas kal mote ko kan moto na pa hilu na suman kan moto ko hamnu kan taro etam ya sol to amo na tamina ko tumis kanino talaga na sumana sola tuwen inalmin na tampusin no rawungan tatan mama kabiela hitam na tam rani lagana nima kamotarakan in tamma kabiel kaike rhano la nima meto nang hatan unupatenaka etamim rafin hitam kotiet motorin bailate kabiela kano kotarabut butilat motol musmusin kano kamo kabiela otiet machwakit kanino tau tau maratangan yang atun ego ditu na temnadmen item nakatan matangatu na tamimlan kodet watipur kana dalengan rana tamim tasaulinan na dalengan raham kana kadang hadinam berianan eswadu braungan andu kami temat mama tetuade belo ratat mama o de dautagas kam sisa uin kafman harom okap otang atun tu kami o maniki harom narme pahu katwa tenge maniu sisa ina natna tra sisa osipen kam sisa kanatna traungin osipen kamungin kanian ralafet ra pretu istigalan tenua katan mo malafet ra nuangengoinan kan Yesu tamahlipan pita ni John mama okian mio ala pena nangonan ralafet Wata suhan, okol naman kamiyo. Meto negik tinol kekepik mo mokotauban kunangonan ralafet ranwangengoinan meto inu, okol esun menangonanu meto arus nupote lafetu tuwa mo liborian lan narameren raungin. kan Yesu tamos kapwain mentangjuron kamungan Ungin ya kan tangyo lamo wainu na mitemat. Itam na musipa kami temat. Oto si temat rafin. Kan mo tanong. Mato inu royo yatan kami temat memaisa nemunan wainu mato harus penian na temat rafin kota tengah ni na rameren raungin. kan tamo spirit mentangjuron kamungan Ungin iking ranadem na trafin. Ya kan tangyo lamo preto. Itam na musipa kami temat. Inu nupote kita me kato sipina o tamat. Nian rafin ono kota kage motol natu mamandiki tamat o tatatyo. Kapwa inu inita kita motai watamat. Kan tatangatunan niya kisanwi rahana situan raungan kam na tamim. Meta swaki tikin wetebel. Ita mote hanin penyo enalmir hak tekemirmin. Yo na te tamim wa kaike memis mama inu wungan taman mihine. Meto awe. Nama nasol tatueno etem tateng hanin penyo enalmir tekemirmin rahak. kan kino ata tapa lat men mama ilat pa hotol nata
Oka mo itamat git inilis. Inot na siyawin tamen peneswaka ko. Kano ka mo itamat git atulaupan. Kanino tuwa yolwa kam kit. Pahu inilis puk. Etami mitam tatangwan etebel. O yolwa kitam tasangwanan matwa. Noko itun mo itam tatangwan etebel inilis taprakis. Meto niyan mataliwak kita admin itamat. Momen pene yolwa kam kit. Itamatu. Niyan rafin. Noko tating iwakaronyo. Niyan yakatating niyan yakismin. Kan tamen pena mo matatarhak tatla siperyo mo ekwaking. Kan yomun yatla siperi tamat mo manokotwa kapola kita adminyo. Kotangwan kale enyan ekwa mol kinglan. Kan enyana itamat mo nokotable chairman haking. Kan itamat nokotwa mo tutulaw ni nolmin 12 fra Israel. Mo taki lilat mo ataramerelat. Bahu o tinganin benik. Kasi Simon, setan tinataparag soungin mo otwa mo sipen kami tamat. Mete na fakrag sonik mo marham na detian o saditin. Kanyan nakatahulin raham na dalingan tayo daling pamun o na dalingan rapiamin o kotang mo taskasik. Yara mara, yata dulmate mo yakim na kilahminik e kalabus. Kan memes kilahminik. Tita, yakan kamik mama, o lapin na mua, niyan meneng o tasam na nana, kaniko na kan maukisil mo nakaruruyo. Aupan. Yang betal lihat rapi tamat, nama suatu senat kit. Meto ratamat nata sama nana ho kap. Kap. Meto roy no katos ratamat mani ne katem. Karena itam taso senai perhanal wanganan, poso to salim irhan kot mamoto senam den rahan kit. Meto inu no raungan datang hatinyo. Kan mo luporian nana royu, tama. Nigilatas mamayin yol tafanga. Yara mara plantu, naib kayo ba? Nahmen, o tapos ta. Kan pirisa sol men yang adun men ralo ko ati aminan yon swat mamoko thamnu Yesulan. Kan sedan tamos niki Judas Iskariot tu ine na dam 12 fra Yesu. Kan in tamion matangat kam na dam ya sol men mama o ti amin swat mamot yang hanin Yesu tu en milat. Kan Yesu tamie te taun men na behen to tranengu olive. Tamen pena mama in tatol min en yan rafin. Kan ran menetamim ko ata tauban. What the fuck managit o the sipenan kami tamat. Kan Judas Iskariot temeng hanin ben Yesu enal mirhan te kemirmen. Kan kamu tafin mani ila trafin tate itam kamole silva. Kan Yesu tenutun memotasuhan ino temis mos nalpunan ranolan ratmen rana tamim. Kan tamafak matan mama. Tata. Wakaman nikim tangien. Hawi. O siragis na haman menu ita mo kapanotwa. Meto solar hak na talingan. Meto olam nat na ita mikam na kol keike. Kanang ilogi tamis beninia ime mo si benesananan kam Yesu. Kan meto inu nigin tetahma pek. Kan rana talingan tinatol wak pek. Kan tamafakas kasik pek. Kanoh tamayulan mal mata nisip tamay nenita. Niyan tamadul metaling pen. Kan tamo plan rahan menadamim kuno tabul ragis. Taro no ko tabul. O tair mo tafak mo managit o ta sosipan kami tamat.
Judas. Yo na dia tamim. Meto nakataht kulun palak. Mating hanin banyo en almerhak tegemermen. Yaramara, o ako taro. Ako dilatin ay po. Hey, namin. Wata pasam. Kan Yesu tamahla banalmin emadal ngiswahu kan molwirmun. Nagita matat mamayo yo hamlu itam kit. Kano kata magnay pasol men en alnalmen. Nyan Rafin etanam kita admin itamat ni marahungen. Meto nasotas kalumanyo. Meto roiwa ini yan adwate pratamat. Kana sana nan ranapina pon tatarmera. Kan rahan minadamim Rafin kamutapas motangem. Watas kalem. Kan kamuta motas kalem Yesu moteles motenilaton uraprisa solangen. Kan pida tuari singinilat meto taswena ni wah kerolat. Watas kalem. Mopael min kamotelasin moto na pehe ya teraprisa solangen. Kan kamot hangatasan lan mama inking ranadam Israel. Inukot itamat watu o kingkit. King, onatos menga kita to. Kan pita tuwa mataplah iwa kerenungam. Kan petana ke uki tu slave raprisa solangen tamwa. Kan nganam tentamatu lepita. Suahu in menilawesu kemetuan. Situnan suahu nakatan. Mopael min kamotagay ke motangatasan ni Yesu. Itamatur hamanam yolo. Tu suakit tu inilis parian. Suakit men tuwa mempita. Hey, ikmun, iketamim kitrahan. Sana mayo itamim rahan. Warisinglan awagi tinu amnun ragis. Kan suakit tamang atas kasak kamilat. Barianan maswahu damad warisingin Yesu. Meto inuin mun. Inetam kalali. Yesu na anganan ang hatano nakatan. Kan yaramara tamahlin masipan at wata matempita. Kan pita ni kintamet ng hatan ra yaramara itam-taman lan mama. Wala pa nam niyan meneng otasim na na iko na kan maukisel mama nakaruruyo. Yaramara, aluin ragnolan radmen. Nagatun mama, yo ekol kegeyik. Niyan mibudat radmen. Kamu tahulin mandalat ram ng hatan. Nem hata molik. Kanik na mol kay mo nagarakan ilat. Kan kilata mo po kan kamu takay kamik. Kan maluin ralata fanga radmen. Matoy nun na mol kay mo nilatmen. Yaramara asa gitun yo matoy nun na kol kay yo. Afaragas nam kemekan rahak. Medoinu ik natol nolan daur. Afaragas naratan enegik. Kan aluin rahak nolan ratmen Rafin. Kan kamu toh mo dali tayo nganam tin mo atanipan mama. Hey, antu mama basta mohik. Antu mama pahotohi kuroyu. Hapas. Eman mo hapas. Otid mo tuyan nganam the council.
Kena tamiasol ranoanol ra Israel ne prisasol men yang ngatun men ralo kamoto aku afumen ya council ralat. O kama i Kristo i damungun teman mamo tahlipa an kami temat. O kamu akan kami tamat kan sudah nandu perhianan lak. Kan o kamu kata apa tamat kan o kono suatu albunan. Metodo tua unroyu yo na dia damim yo ekuan mo pulahi kan rahana sana na nenisiayan. Ini hendak kalau hungen matep hungenu itam rahana sana yangin. Taro. Igna tuhungin. Namen natwatip mama yo winu. Kan kamu tangga tafamah mama. Eta mim naka udah tangga tausit mama inuhun. Kan ila trafin kamutan mama takai kememis. Kenuda to atwatip nangatan na inohlin. Posko di dia semua dan kembali. Kan kamu tatul mo titias sumo tuan Pontius Pilate. Dupang nam tinakaw, nakatin paniswaw. Nolan rat min ran tatating lan. Swaho tati tatat na tamimin kan matahulin ralat na talangan. Yaseman dupang nam tingkit itam tatan mamaswaw tamaragalaw. Teman mama sudah tawan tax kam sisa. Kan madan yarap mama in Kristo ida muhin da mahlipa mama in kingkit. Kingkito. Taro, iking rana tam Israel. Ik naman mihin. Tamatua una pa kalali mama torus pa ugunu. Kalali. Taro, swawin itam kalali. Hero tanti pas tataramaraigin. Kan hero tatatang at Jerusalem mo. Pasyakaliban Yesu mamo otuan memherot. Kanian Herod antipas temem Yesu, nikin temangyen bek meto inu temeto namnusan ran, kanueh mesen temol gege bek momo tem Yesu otol nat buskit. Nakan mamayik pahu. Kan ramen na damim, ilat pa. Katan mamayik na gatunolan at puspusmin. Olkit mamaya kaplan. Yara mererot. Swahuin tadi trat ratat mina tamim. Kan madawlin ralat na talangan. Madan mamayin king. Swahu? In king gitu. Kan Herod antipas nyerhan men mobile kota angat site Yesu kan mo atasan lan. King barian. Odohur. Odit mo dan kampilat. Inu province rahan. Tapi ya mamaswaw temesolanat kit itam terat, mamayino temesron.
Kanu nataina rahagman mo pa lo ko talisam. Kan warising o ko talyarap tatuin. En yan relafetu, o natrige malyar betat kita etamim, o dia de kalabus. Aliarab arabas doa me midimat. Kan odlas yarab suahun kan kohamum. Matoilat kamo tanga ta famah pug mama. Atu barin neneng kalwau, atu barin neneng kalwau. Italaw, walis. Kan pala ta mosiban Yesu enel merhan mo pailmen kanilat kamo talis alis. Oh tiuper. Matoilat ko ata kay mo tanga ta famah pilot mo ta tu ber Yesu eneng kalwau. Kan pilot ta makil Yesu mo ta kay mims tamhen pen mama ina ilat kamo tan mine. Kan malyar para pa su auban in temetating kalapus onal wangan no kapman ino hamno nitam. Mato tameng hanin Yesu tuen enel mirhan mo pailmen mama ilat ko tos moduen kita pletalengan han manina tamim. Angum, watangum. Angum, watangum. Watangum rag Islam. Angum, watangum. Angum, watangum. Kodon ran suadat. Angum. Hit, angum. Eman mau watangum. Betul, betul. Hik, benar ngapa? Simon ikan siren. Lau kanu. Hik kau nak gelas? Yan, angin, angin, awasin. Dia tuan suatu. Angum, buat angum. Kan manina tamim tepot kamo taliwa katwari singin Yesu Yesu atap. Kan bitan tepot mun katwari singin ilat. Kota asak mo ata una Yesu. Era mera ya kota sakroni. Anum ya mera, anum. Nupchan Jerusalem. Asotah sakan ronyo. Meto atah sakate bo tamat. Nenena ti tamat min. Meto kamo kato nalan lag ni aneng tam mimita. Kantaro en yaneng ti metu. Angum, hang jenu. Wah, wahayam, wahayam. Itroy, men, wahayam. Otulan, wahayam. Otuen, men. Itu tahu kan? Ganda.
Kemudian tu Yesu ening kamelwau ilungin yat ngelau mil kayu. Kita en kalen matep kan kita en kalen mol. Tamam on parianan tamena mamayan menraungan kemudian min au panang. Kangaday. Wat hier is nolmen. Tata, haluin relat nolan rat menitam kuatol kamyo. Beto inu ilak surunat naka, hitam kuatol. Etam yasol mersanonol ra Israel kota lah sanlan. Inta mos menga na tamim te patragas. O sino tos menga hadabin. Kanda tamnu itam kemotaliok muta moatwen kemudian ipen ng hatan rat kam Yesu. Moaturin urin relat kapa moatan mama. Was meng hatabik kana iwai wen ng kalwa wakama ik na tuhungan parian. Inu na banatwado praging git. Ina pa. Pas kodurin tais ron. Tur, kodurin tais. Kan kemuto rana temnat moaturin tais ron. Imakiah mun. Emoluin, emos. Kanang hatan kita higin kamete katubere ran kapan ng kalwaw. Tatan mama inu king rana tam Israel. Kan mapail min ilat min kuatang hatasani Yesu. Maka man parianan mama iking rananol merha Israel osmeng hatupi kahrayu. Kan mo tuay wakaron mo atatapah mama intol keke wain witam tangan. Hey, I Kristo itamuhan taman mamota lipa o kap. O ka mo tolmihin. Os mengah ikan mos mengah menitim lau. Taro, nasangin ungan. Nadap naben ona kemis. Temet wadu pa mamakila o kiamis. O ralau nolan ratman. Hitam kamial. Meto suahu. Hinta sola natarat kitne. Yesu, onian, onakua matol kinglan. Kanaki mo tatacho. Nagparianan. Yatan kamik. Mamaroy wamu.
Kilamini ko po hinengoy niya. Kan iwah ker 12 o'clock en rawiangan mit na sasyan. Kan abina pan tinan rafinahigan mato arus pan 3 o'clock en haipan. Kanamahan itam tata kulo singin pen ikan tasimangan ikan ini marawangan tamhap mesin kayu. Tata. Ya ada lauban. Namengan rahak. Enal mom. Kan rana mengan tiet. Kanian itam yasol ramopail men rana tam rom tam nat mena. Kanin tamen wiwiwungen matan mama. Neparianan soahu inta tuata parian. Kan suahkit Joseph etam Arimatia. Ini tamim kit ra council rana tam Israel. Mato tam senghanan enang hatan ra council mama Yesu odemes. Kan tamion mem pilot matataparon mama otenghanin debati Yesu telas melaban en bangkap ya lusuet kit. Kan tenin haipan rakes. Kan iwah keram nian rasapa tata tuaun. Kan debetan itam kemot seban kali kemot warisingin Yesu, kemot atapan suahun. Moton motaplan wir bangkap yal itam temelaban Yesu ikan. Sorry. Ya kata teban buat tiara merah ratat. Tauram, madod wa wahai. Niyan rasabat atu ay wakar. Kan debetan kemot daling pen latonu. Kan kemot ola pena manat menen ne format itam nam yulata wir mama ukol penen debati Yesu. Kan niyan rasabat ilat kemot ameng mo ata pen hatan ralo. Kanisan telaw nganangan, debetan kemoto na paisuat, motam baknat pian menu na miyawila tawir itam kemoto la pena ragslan. Kemotem kapial itam katato sengin lubang kapialan, mato kamahwin rags. Yan kemoto ni lubang kapial, mato kasoteh mendebati yaramera Yesu. Kanilat kuno taruro fomo mata talengin atem nat mena. Kanamun itamim kayu wahikan. Kato tuli lat mini betan. Kami ane napan itam tata betebet. Tero na tengah sini itam tata menghau kuno eswet. Inte kau ikano. Inte da mengahman. Nagita maro tayo mata sanang hatan tama. Oke hanin penatia tamim. Tuya ninal miyol da fangaratmen. Kano katubare ng kalwa utamis. Meto enian o tatal kesalahan. Kanin o da mengahman.
Kan kamu tete suet motuan motani penat menah kam natam ra Yesu. Kapiel itam kamahto sengin pang kapielan, meto kamahwin rakas. Enia ni motuan in pang kapiel, meto isotin menepati ramara. Kanamu nangilo kayo kamu itara pa otomat. Yani napan tatipit-tipit. Kamuan mama. Taro nako hati nga sini tam tata may nga hukan ueswet. Meto kam sodanan na pahrianan lan. Otan na pahrianan lan. Otan na pahrianan lan. Yara mararata kayan pangkapyal. Nako takay kayo otan na pahrianan lan. Pida tamatul may mo na pahesweti kan mamotem tu. Kan Yesu tamit arapa orhan mile tamim kayu. Kan kamotul mi ayati kina mi adalang ban men Jerusalem. Kan kamuatan mama leparianan. Ya ramara tamem mengamun. Kan Simon Peter tamem rages. Kan ilaw kamu di pen Rafi Nolan itam Yesu tamit arapa olaw. Kan yan katunan ng atan mena. Yesu tamem matulilungan inilat. Namalinuan tatatang otamat. Taro nakatangan lan. Kan taro ratamata talingan tatul pangpang. O tiam tu nalmaku nenalkak mamayo mu. O tiapa mo tiak napate kan mo tutun mamayo. Nar mo etamim napaten e nagalgalin tika. Tasolan umayinu nakatimyo. Napatek ne nagalgali kaigen. Au paniken. Eman ang hatanu kami tamat mama. Natin nat rafin itam kotang hatinyo eno raungen. O kota kaike moto a moto leporhianan lan. Tatan mo manatamim o kotol tarat kam Kristo. Motol tato nahman inapatin matuan timis. Meto enian itam tatol kesilan. Ino tam yang amun enemisan. Kan enar nge Kristo natamim o kota kaike mota niarap nangatan minah mama. Natamim o kota kaike mota hulin kan mota taling erala tafanga ratmen. Kan wungen ino tasalpunan netai tafanga. Kan maluin relat nolan ratmen. Ono kota niarap patwatip nangatan min lan. Kan ya kahlipa narmun rahungen itam raktata tamanya kesmama ino tahlipa. Meto no kota sangin e tauna mo tahangin pa no kotos nasana nan rahan. Kan Yesu tamitilat mo tete taon mo tanal hatono petani. Kan tamilas bernal mo fakolat. Kan tamapsilat niyan ungen tamilas minado na pahilis ini ngoniay. Pos yaramaro tayo din rana uran kami tamat mehmuri tamat. Nepatan rafin rana ngo enyay ne natuintan o naramaran ungen tamosipa kamyo. Tonahlan otuan motiv na tamim ran onol men rafin ne natuintan momo okotwar hak na tamim. Kan motol poptai selat enar ngetata ungen ne natin ne narmun. Kan motang ngatun ilat momo kotoban rafin hangatan men itam emen kami tamat. Kan pahrianan, ya katatan kita admin itamat nyan merafin meto arus namnun yan. Awah. Enawar rauhun. Hungin teman yarap mama Kristo otuay nyos mengar hana dami menetwaintan. Namiangan raya su tatang atunur mama in barhianu edam yen men kemotang hatin. Yen Isaiah taman mama patan idam Yerman taswana nahmem. Watapas mawang enatin kan milas Yerman. Nup 100 menen tenua menuen ragis kan airan raya su tenol barhian nang hatanu. Kan awar raungin taman mama suago idam otair tasim wakan mama natuungin.
Rana mengahan tatang atun mama inu nu parianan. Tamolurin misen men rana tamim. Mafel rags nolan rat men ralat. Mosilat mo teteleng paungan. Kan matan yakis kamilat mama kotutun nuaman kateng angin naramaran raungan. Tamos namen na tamim on alpunan ralat. Memes mosipanin tamen pene sacrifice. Kan memengah men enemisan. Menoluin enemisan. Yesu tama. Suaki te sosiragisan rak na mengahan. Metoyo atapam yateng hanin. Namenghan ra Yesu tomol luparyanen enahatan men itamiyan men kemotate. Kan mateng mangatun men mama nawaraungan iniparyanan. Yan men kemotan mama nangatan ra yaramera inta tua tepangan. Yaramera ram nangatan inta tateng lilin. Yesu in men temen mama niay nen maptan o kyaka metorhak nangatan o tasegan. Yesu tamwa mama otosipa namenghan itam tawirangan. Matonian etamim tamet ngahlaw yaungan, nasuman raitan, intamita pun rana atap suatup. Kan ranolan tamol mama intamian isawaungan itam tamolin. Nawaraungan tama natamim rafin kamotol nolan rat. Kan natawan ranolan rat inimisan. Dapat inimisanu mama kaatulpan itulan isawaungan. Ungan tamo si pasip-sip tuas namin nati Abraham. Kaninolan kitia, ungan tamos pa Yesu Kristo mama otemis mos namay na tamim. Namengan ran enemisan, nenair pamunan enemisan tamol swatap mama na tamim o kwatatalang pamunawungan. Kanatam kwathatatalan, mwatatapan royu, ungan tamafal ragas masalpunan nitayi tafangaralat. Kwatutun mama o kwatuan enyangwaniyay mama o kwatatang itulan ilat ungan. Yesu tateng hani namyanghan utatua kam etamimpah mama nasananan ranolan ratmen o tasaramaran lan. Inu tasang hati na narangini mafakmen. Matuan hatatana ma Yesu intama. Watataleng tu yo yatatule na filua. Matatahtoa o nwa manima. O kamaswah kita to nauyak kan materhetoa kan ekwenima kan mangon itam lamin. Napatin mama ko talang paungan. Mutata tayo Yesu mama o tuwaya na mengan ratat. Mafal rakis ratat nolan ratman. Molitat ko tamen penirhan na talangan. Tasamenan mama nakanam irham na talangan mama naparyanan o natangyan namlan. Matokatosin enasakitunan nam raungan. Yan ko tatatalan enikitat parian. O kamaswaki tol kike mama o tuwarisingin Yesu Kristo. Intitun nafakan minulan. O kama nakol kike mama Yesu o tuwaya na mengan ram an eniki may nafakanu. Yaramara Yesu yakol kike. Yo etam ranolan ratman. Ito yakol kike mama ikapas nolan ratmanu. Kan mama ik nakatatulaupan enamengan rak. Thank you mama namimis eneng kamelwaw o nolan ratman rahak. Afalyo. Yakol kike mama ik rak yosmengan ni rak yaramara. Awiya kinikik kan mataramara enamengan rak. Wasipa namengan itulan apahin yang weniyay. Awa. Yesu teman ng hatanu o nadamim itam kwata daw panim. Rak sip-sipen ilat ko tutunawiyak. Kan ekutun ilat. Kan kwata daw bayo. Yesu temang hati na miyangan nirparian. Rahan manadamim kwata kay ke mga tafakam ungan niyan rafin. Kan mo tafin o mga tatalangin ng hatan rahan. Kwata niya rapin kam nadamim. Kan mo atwa kitya hilat nadam kwata daw pan utol kay kayin. Saluin na ng hatan nirhan utama. Ungin tamo si panepotan rafin raneng weniyay ninatwaintan o naramaran. Kanduparyanan ekatatang kita at minitamat niyan min rafin matorus namnunian.